prolazi kroz 4 faze. Faze ovise o volumenu kompetencije i angažmana pojedinog djelatnika. Kompetencija ovisi o znanju i iskustvu, angažman o ciljevima i samopouzdanju. Kada pitate poduzetnike, menadžere, zašto, šta im je zapravo najvažnije u njihovom poslu? Šta im je najveći izazov? Svi su složeni u jednom. Kažu, moji ljudi. Ja sam sam poduzetnik, ovdje imam 2 kolega, vrhunski predavači, gospodin Bičanić, Mladen, koji znaju o čemu pričam, kažu moji ljudi. O čemu ćemo danas pričati? Pričat ćemo zapravo o 4 faze koju ne samo prodavač, nego svaki djelatnik kad dođe u jednu firmu koju prolazi. Znači, on u prvoj fazi je angažiran, nema angažmana, onda prelazi u drugu fazu gdje se to malo izjednači, onda u treću fazu mu poraste ta kompetencija, a u četvrtoj, ako Bog da sreće, onda je jedno drugo jako. Koliko od vas misle za sebe da su vođe ili žele postati vođe? To mi je vrlo bitna informacija. Ima li neko ko nije digao ruku? Mislim da sam tu vidio. Mislim da se nekog vidio tu u sredini, sad neću pružiti ruku, nije to pristojno, je tako. Ko misli za sebe da on nije rođen za vođu i da ne treba on biti vođa? Mudro, možda neko već bio na kom predavanju, mudro, jer obično se to onda postavlja pitanje zašto? Zašto ne želiš ti voditi druge ljude? Znate gdje se najviše laže? Prije izbora, za vrijeme razgovora o poslu i poslije lopu. I sad zamislite sljedeću situaciju, znači došli su vam, tražite novog prodavača koja će cijeloj Hrvatskoj, lijepoj našoj, od tamo Vukovara, ne znam, do Dubrovnika prodavati tu vašu opremu. I sad je došao prvi kandidat, on je onako malo vrlo kompetentan, već je nešto slično prodavao, to ste vidjeli životopisa, to vam je poznato, međutim ovdje sjedi onako, lagano, možda čak malo i prestrašen, ajmo reći onako najdecentnije rečeno, onako je malo zbunjen, a dođe drugi čovjek, vi vidite, govor tijela, sve štima, nasmijan, energija zrači iz njega, pitali ste ga 3, 4, 7 pitanja, vrlo pažljivo sluša, odgovara onako kako treba, na kraju vam je postavio 3 pitanja, ali ne ona koja ste vi već unaprijed odgovorili, nego kvalitetan čovjek, vi kažete, to je taj, genijalan, toga ćemo uzeti. Nema tu, nećemo pogriješiti. Dali ste mu čak i priliku i njemu i sebi da jedan probni dan bude kod vas u firmi. Šta se desilo? On već prvi dan, vi vidite, pa to je čovjek, rekli smo da imamo tu faze, pa imamo prvu fazu, drugu, treću i četvrtu. Ovdje ćemo razlučiti, imamo znači angažman, a ovdje imamo kompetenciju. Mi ćemo ovdje reći da je angažman, premda to uzimajte sa ogromnom rezervom, jer sam upoznao ljude koji imaju samopouzdanje i s druge strane imaju jasne ciljeve. Kad kažemo ovdje samopouzdanje, to morate razlikovati, naravno ima ljudi koji imaju ono samopouzdanje, ali to je sve drugo ne samo nezdravo, gdje zapravo kriju svoju nesigurnost, pa to već graniči sa nekakvom, ajmo reći onako laganom arogancijom, pa se tu gube u tome. Ali to nije naš ovaj čovjek koji je ovdje sjedio. Zdravo samopouzdanje, vidjeli ste kako sjedi, ruke su mu na stolu, vi ste analizirali, pa vi ste profesionalac, a možda ste bili kod kolega na nekom seminaru kod mene, pa znate, govor tijela vam uvijek je jači od ovoga što ja govorim, ne tako? Tako i kod njega bilo. Znači, prepoznali ste, još je neko sa strane promatrao vaš razgovor koji je totalno neovisan i rekao, to je taj čovjek. Znači, imamo kod angažmana samopouzdanje i ciljeve, a kod kompetencije, šta bi tu bilo presudno? Uzet ćemo isto samo 2 parametra. Znanje, bravo, genijalno, upravo to tako, znanje i iskustvo. On je, znači, u prvoj fazi, počeo je tu već raditi, šta se desilo? Pa, genijalan angažman, međutim, o prodaji ugostiteljske opreme, on, nažalost, pojma nema. Pa ste ga vi tu malo trenirali, naučili ste ga da tu kompetenciju koju on ima, da je treba još malo povećavati, da prodaje ono što vi doista želite prodati. A ne nego da ne radi se manipulaciju, nego da stoji iza toga, da ga vi kvalitetno trenirate i da on dolazi do toga rezultata koji ste mu zadali.
Kad gledamo poziciju vođe, u tom slučaju je Mija voditelj, šta ona treba činiti s njim? Kako ona upravlja njim? Koji je njen glavni, ajmo to nazvati, instrument? Šta ona čini tu? Koje alate koristi? Ajmo tako, koje alate koristi? Ima jednu koja se zove pohvala. To je klasični alat. Ima drugi koji se zove zaobilaznica, pričat ćemo kratko o svakom. Ima treći koji se zove kritika. Ima četvrti koja se zove opis radnog mjesta, ali na temelju rezultata. I peti ima budžet. Kvalitetno pohvali čovjeka. Znate šta je bitno? Znate li one četiri ključne stvari? Znači, kada si to napravio, gdje, zašto je to dobro za nas i zašto to trebaš činiti u buduće. Treće, kod kritike, kakvu štetu mi imamo od toga i zašto to više nećete tolerirati. Ista stvar sad, to je onako ružan, neugodan razgovor, ali mora biti. Odlike pravog vođe su upravo to, da vodi takve razgovore i ove druge. I treći je zaobilaznica. Jedan ovako vrhunski alat koji se najčešće koristi u ovoj prvoj fazi. A zašto? Zato što je čovjek pogrešio. Vaš djelatnik, znači min djelatnik Marko, on je pogrešio na način da je on tamo prodavao njemu nekakve žlice i vilice koje su više za pogreb nego za pravu feštu. Obično se desi kao, pa ja sam ti rekao, pa znaš da smo o tome pričali, pa to moraš znati. Pravi vođa će reći, sorry, ja znam da je on u prvoj fazi, da je njegova kompetencija vrlo niska. Znači o komunikaciji, znači o kvalitetu informacije, isključivo odlučuje onaj koji je prima. Znači nije dovoljno reći ovdje Marko, ja sam ti to 3 puta objasnio. Ne, alat se zove zaobilaznica, ja sam kriv. Zašto sam kriv? Nisam ti dobro objasnio. Pustite ga da ponovi svojim riječima ono što ste rekli i onda će on biti siguran i vi ćete biti siguran da je to dobro razumio, a vi ćete imati 100% informaciju, Marko zna šta mi želimo prodati. Znači tu koristimo alat koji se zove zaobilaznica. Ajmo se ponovo vratiti ovdje, znači vrhunski angažman, kompetencija, niska, minimalna, sve činimo da povećamo kompetenciju. Koristili smo alat koji zovemo zaobilaznica, a vi kao vođa jednom riječju dirigirate novim djelatnikom. Vi ste njegov dirigent. Šta se dešava u drugoj fazi s angažmanom? Šta mislite? Ako ova strelica 7 cm, šta se dešava sa kompetencijom? Bravo. Ljudi, kad to sve zbrojimo, angažman i kompetenciju, mi smo negdje na istom nivou ukupno. Kad zbrojimo angažman plus kompetencija, pa imamo nečeg 10, ovdje smo imali 8, ovdje 2, ovdje imamo 5 i 5. Samo ovako slikovito, je tako? Znači, angažman je dolje, sad je on počeo lagano i kasniti, pa je rekao, a znaš što Ivan nije svaki dan prodao nešto. Faza zaljubljenosti je AD, Marko se prilagođava Ivi, Ivo peri, odjednom to lagano tone, nije to. Rekli smo da imamo alate. Pohvala, zaobilaznica, kritika, opis radnog mjesta na temelju rezultata i budžet. To je 5 alata. A sad ćemo doći do 5 zadataka koje ima vođa. 5 zadataka. Jedan, prvi i presudni, o tome ćemo mi danas najviše pričati, je unapređivati ljude. Znači, svakog čovjeka koji dođe u prodajnu organizaciju vremenom dovesti na jedan viši nivo. Profit, dugoročno profit možete samo imati ako ste fair. Ako ste fair prema svojim ljudima, ako ste fair prema kolegama. Treće, ovo smo rekli, stvara sustave, onda dolazi delegiranje i zadnja je kontrola. Kontrolu sam upravo rekao. Znači, bez kontrole ne funkcionira ništa. Švabo vam kaže, vjerovatno ste čuli, Vertrauen ist gut. Kontrola je besser. Kome razumije? Povjerenje je dobro, ali kontrola je još bolja. Zato kažemo da u ovoj drugoj fazi koristimo upravo od alata, koristimo one sve alate, i pohvalu, i kritiku, i zaobilaznicu, ovisno kakve situacije, ali od zadataka prije svega delegiranje. Znači, učimo čovjeka da lagano počinje sam raditi. Šta je najekstremnije što nam se može desiti? Pazite, ako smo rekli da prva faza traje 3 mjeseca, da ova druga, ajmo reći da traje možda 1,5 do 2, ajmo reći da traje sve ukupno i 6 mjeseci.
Bravo! Bravo kolegice, kako se zovete vi? Katarina. Velika, bravo. Aplauz za Katarinu. Bravo, tako je. Radi se drugi posao. Pa zamislite Katarina koja je to propast. Dođe kod mene u Topusko. 1400 različitih dijelova. 6 mjeseci sam ga učio. 6 mjeseci sam investirao. Uopće nemam profita od njega. Nemam profita. Zašto? Jer ste odabrali krivo čovjeka. Bravo, to volim, ljudi, bravo Katarina, to volim. Ja bih rekao, Katarina, da sam vjerovatno odabrao krivog i da sam ja kriv. Ja ga nisam dobro vodio. Ja da sam njega ovdje, da sam ovdje delegirao zadatke, da sam ga ovdje, u ovoj drugoj fazi, da sam mu dao mogućnost, da on ima osjećaj da je on vrijedan, da on raste, on ne bi došao u ovaj takozvani motivationsloh ili motivationsloh na njemačkom, motivacijsku rupu. Ponovo Marka stisnuti i reći Marko sjedi tu, podigni ovo, angažman, sjedi si, ne ga uspoređivati sa drugim ljudima, to se često ovdje kod nas nažalost dešava. To je uvijek, najbolje ga uspoređivati s njim samim, tako? Sjeti se kako si bio na početku. Nikad ti zakasnio nisi. U ovoj fazi morate ga stisnuti i morate prije svega vi pokazati svoju snagu. Vi ste neko ko upravljate njim. U prvoj fazi ste dirigirali, u drugoj ste upravljali, kako se kaže, knete plastelin. Znate plastelin što je djeca ima? Oprostite, nisam. Modelirali, bravo, bravo. Modelirali ste ga u drugoj fazi, bravo, to je genijalno izraz. Modelirali ste ga onako kako on vama treba i sad u trećoj fazi morate pokazati snagu. Tu je sve puklo, a ovdje ga, vi ste pravi vođa, dignuli opet na jedan vrhunski nivo, da on želi raditi s vama. A digli ste ga na način da mu jasno ukažete na njegove propuste, ali da mu istovremeno kažete da želite raditi s njim. Ja mislim, ljudi, da je to po meni najveća motivacija. Reći u današnjim, u našim ovdje uvjetima rada i u poslovanja, da dugoročno želite s njim raditi. Samo nek se vrati tu gdje je bio. Kad imate, znači, čovjeka u 4. fazi, Mijinog Marka, koji prodaje ugostiteljsku opremu, morate mu dati novi zadatak, morate ga unaprijediti. Želim puno uspjeha i oni koji još putuju sretan put. Hvala vam.